Sengiphinde ngabuya ke futhi mbukeli namhlanje nguphatheleke nje indaba ezitrendayo khona ke la kuZimi Live ngicela ke nje mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Udaba ke la namhlanje ngiliphethe udaba ke lapha oluthinta uBhebicele esimazi kakhulu ngogabisile ke lapha kuZalo. Sekuvele ke la indaba ezithi uBhebicele uzojoyina useason 2 kaSibongile and Dlamini's. Kuvela ukuthi uzobedlala indawo yokuba usisi kaBaba uNtombela and umngane omdala kaDeliwe benaye ke lapha uPhetheni. Njengoba ke zobe usisi kaBaba uNtombela igama lakhe ke usamkelisiwe. So baveza ukuthi ke ngokwe storyline njengoba ke zobebuya lapha eXhobo kuvela ukuthi ke uzobe ezopheya irevenge kubangani bakhe ngenxa yezinto abazenza kudala. Ukuthi ke bamenzana abangani bakhe abavezi kodwa khona nje uzobe ke ezoziphindiselela lapha kuDeliwe nakuyena ke uPhetheni. Indaba ezimnandi ke lezimbukeli ukuthi ke uBhebicele uzojoyina ke lapha uSibongile and Dlamini's and bazivezela impela ukuthi ke uzokwenzani lokho chaza khona ukuthi ke uDeliwe benoPhetheni ziningi izinto esingazazi ngabo abayifihlile ezizovela njengoba ke kuzofika yena lapha usamkelisiwe usisi wakhe ke lapha ubaba uNtombela. Kusazoshuba ke nje mbukeli and useason 2 usufikile and sitholeke nanendaba ezibhlungu ezithi ke uLuyandazwane odlala ke indawo kaSibongile uyashiya bazomreplace. Indaba ke lezi ezibhlungu abantu ke nje abaningi bakhalile lapha einkundleni zokuxhumana ngayo ke indaba yakhe uLuyandazwane. Kodwa ke siyathemba lapha ukuthi ke uMamthiyane uzokhona ke kumreplace kahle yena ke uSibongile. Zinjalo ke mbukeli ngicela nje ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.